Апоет Мушьни Лашьриа ирҿиаратә мҩаҿыхҭыс дуны иҟалеит аԥсшәа ахьеиҭагоу ароман Хазшәҟәны аҭыжьра. Аӡыргара иалахәыз рықәгылараҿы иазгәарҭон апоет ҩтәылак ҩпоезиак реимадара шилшаз. Ахқәа ааба рыла ишьақәгылоу ароман аиҭагара рҽазыршәахьеит имаҷымкәа аҳәаанырцәынтәи аклассикцәа. Аха уи зылшахьоу аҵыхәанӡа иназгахьоу маҷҩуп. Уи иилыршеит Мушьни Таииа-иԥа Лашьриа. Ароман қәҿиарала ишеиҭигаз атәы рҳәон аиԥылараҿы иқәгылоз. Мушьни Таииа-иԥа Лашьриа иԥшьыни жәа-шықәса иҭигалеит. Акымкәа ҩбамкәа ус уҳәар ауазар афырхаҵаратә ҟазшьа змоу аихьӡара ҵаулақәа. Уи ирҿиаратә ҵла ду махәҭа рацәала еибаркуп. Урҭ рахьтә ихадароуп алирикатә, аепикатә, ма алира-епикатә хырхарҭа, аиҭагара, аҭҵаара, иара убас анапхгаратә, аиҿкааратә усура. Акыр шықәсқәа рышьҭахь ашәҟәы аҭыжьра алыршахит Аԥсны Ахада иҟаиҵаз ацхыраара иабзоураны. Жәлар рпоет иҭабуп ҳәа ахиҳәааит аԥхьаҩцәа абри еиԥш аҳамҭа ахьроуз. Аԥсны Ахада иазгәеиҭеит, ас еиԥш иҟоу аиҭагақәа амилаҭтә литература шдырбеио, урҭ аԥхьаҟагьы аҳәынҭқар аҟынтәи ацхыраара шрыҭахо. Аҳәынҭқарра иалшазоуп, аҳәынҭқарра иалшартә еиԥш аҭагылазаашьа ҳауртә еиԥш аԥхьагьы убризы аамҭа анцәа иаҳирбааит. Агәра згоит, ианакәызаалакгьы абарҭ рҩызцәа аҩымҭақәа реиҭагамҭа ҳажәлари Урыстәылеи реизааигәатәра усаны даараӡа иахәоит ҳәа сгәы иаанагоит. Зежәтәи ашәышықәса алагамҭаз аурыс поет ду Александр Пушкин иаԥиҵаз ароман ԥсышәала арцәажәаразы Мушьни Лашьриа аиҭагара инапы алеикит ханижәатәи ашықәсқәа разы. Уахи-ҽни ицәаҳәа-цәаҳәала еиқәиршәон ԥшьышықәса рыҩныҵҟа. Пушкин иеиҭагара шуадаҩызгьы апоет уи аамҭа акы иаҿирԥшуам. Иреиӷьӡоу аамҭа сҭагылан, даҽа уск сахнагар ҳәа сшәон. Убысҟак сагәылан ахалан саман. Уи аамҭа сбырфын аамҭақәа ирыдыскылоит иҳәоит апоет. Иахьабра ҳазԥыло, иазгәаҳҭо аурыс гениа аԥҵамҭа жәеинраалоу роман Евгений Онегин, Пушкин иаҳа бзиа иибоз, иаҳа дзыхӡыӡаауаз, иаҳа иихьчоз иҩымҭақәа иреиуан. Аԥсны Ахада Рау Џьумка-иԥа Ҳаџьымба ибзоураны ашәҟәы ҭыҵит иреиҳаӡоу аполиграфиатә ҩаӡара аманы, иблахкыганы. Уи ҳамҭас изысҭаз аханатә аахыстәи сҩыза, ажурнал Наш Современник аредактор хада, аурыс шәҟәыҩҩы, аурыс шәҟәабзиабаҩ, аӡыргаҩ, иеицырдыруа аурыс поет Станислав Куниаев ас еиԥш иҟоу ала иҭыжьу Евгений Онегин ҳарҭ аурысқәагьы ҳамаӡам ҳәа аҭак ҟаиҵеит. Ароман Евгений Онегин иҭагоуп ижәижәаба бызшәа рахь. Урҭ ирхыԥхьаӡалоуп ҳаԥсуа бызшәагьы. Налаҭ Ҷынџьариа-иԥа Саида Гәыхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.